2023 жылдын чемпиондору Лидер командасы. Onu varmadım, bir okula vargamın, bir patada unuturum, sırrını sorup algamın. Aptan vardı, aytıp koy çıkan sağa, geçen vardı, simgin vardı, aytıp koy çıkan sağa. Hey! Sen çok şibile etkesin nege Zaynap'ta maydaman sokmaysın? Gülözem geldi. Geldi. Bugün bizge cengiş gerek. Ver mi? Hey! Jigitler. Cengişke jet üçün ne kız gerek? 5-6 adamды koşup alıp katurak çurkaş gerek. Oş Kadırakan betine okşoş ken. Ne oldu? Buzulup ketti. Oşta aynı aytpa. Oş bul tarihi şan. Doktor Doğan ötkörбөй тұр. Oş bul tarihi şan. Oşqa 3025 yıl oldu. Biroq oşa 3025 yıldı kime sebep atıp deysin ha? İkram eseplegen. İkramga 4016 yıl oldu. Hey, qanday bilet kemese, son bile şut bile alas mı? Söyle. Qara qılaçı buna. Kırgızstandagı buna. Dingejem gelip kaldı. Kırgızstandagı top 3 aktrisalardan içine 4-üncüsü. Ошол Динкажем. Аяш деген сөздү Кыргыз элине жагымдуу кылып угузган ушулар. Koyçu Ayaş demekçi. Ayaş demekçi. Keçe Ayaş'a vardım. Son ne gene? Ayıştamlar olup vardık. Аштаңдар болду. Vardık. Atam Ayaş'ı jaman жақсы көрөт. 4-üncü yolu varsa. Кой? Girdik. Adamlar öçürt. Öçürt adamlar. Sen söyle. Oyna oyun. Aytör. Adamlar öçürt. Girdik. Ben daha gireyince. Giriyor arkadan. Girdik. Ana. Koluna. Sivetli öçürdü. Anam. Baş daldanır. Ana ne oldu? Ayaş şaman güldürdü. Ötkende biz Kazakistan'a varıp Türk dillülerin oyununda İkinci orunda al geldik. Sen söyle babası. Oyna koyun. Söyle. Söyle sen babası. İkinci orunda alıp geldik. Anan. Süleyman de odasına da. İkinci orunda alıp geldik. Alacakta bir ok Kazak'tan. Alacakta bir ok mu? Niye? Aytör mü? Ayt ben gittim ben ayt. Aytör sen mi bilmiyorum. Şığını sığ dep süleş etken. Şığını sığ dep süleş etken deyim. Taştı tas deyitken. Baştı bas deyt. Shakespeare'di. Dile Shakespeare deydi kendi. Жигиттер. Мэр чарчаган окшойт. Nege? Чуркабай калды го. Zalda dişi yok kızlar var mı? Oyna. Bugünkü oyunga mına 80 bin son koyu atıdır. Bizde hoştoçu. 80 bin desen dile düşünüt. Ya prosta ben nokattan bolam da. Kadırka toyga kança açat. $500 çıkat. İkram menence. $200 çıkadı. Qarıp dur akalarımız beçara zakaz düşmüyor ya. Kıynalıpsızlar ha. Bunlar qarıp dur. Көңілді жігіттер да açып atқанда, мындай жаш кадрлар çıksın деп açtырды да. Қадырдан башқа ешкім шыға элек еркекше. O aya Kadir aka qarıp turda көңілді жігіттерден түшкен ақшаны мәрсіне бекітіп аштаптыр. Az oyun bitse komandalar arasında mərsin tartağız. Qarıptır.
банкага түкіріп қалыптыр. Ал мейлі өткенде ноқатта бірön жылдығында 61'ler менен кәллә талашып жүргенсе болобу. Мач ботой. Тинде театралар бірөө жылып олтат. Айырып атабыз, а? Молодец. Туғандар, қалыстар тобы. Біз бүгін бірінші орында албай қалсақ, бұл баланың көзі бар. Көзін көрсет қоғын. Бұл кече улақта бір атты мақтап қойдылы, ошал ат бүгін сиялбай өліп қалыптыр. Ака! Тіке тұру өлішті қалайсыз бәкі? Қалыстар тобы бүгін бірінші орында албасақ, апасына болады. Динкача мықты актриса! Қой. Йомакат операз емес! Қой деме, қырып қойдың, қой. Икрам адам! Қой деме, қырып қойдың, Қадырканың беті тұнық! Қырып қойдың, қой. Гүлназем живой ұрдайды! Алдава, че. Жо, еркексе живой ұрдайды. Ола! Қой. Икрам чық. Икрам чық. Икрам чық. Чық, Икрам, қай ерден кірсең, осы жерден чық. Қара дуа болып кетті ғой. Сарайға бар! Сарайға бар! Сарайға кеттік бе? Ауа! Енеңердің ақ сүтін ақтай албасаңар, енеңерге емесіңер. Интахи, лағалуға ішқайрайы, әлі. Көрөз, достор. Көрөз, достор, мэр Өзбекстанның бір шаарының мэри болып қалса қандай болады? Икрам! Лаббай! Лаббай деп хотыныңа айтасан ярамас. Ушулле мэр сүннөт тойды. Абай! Ашып кетсең сүнос қыламы? Мэр антик кинодо. Ого, улым, чечini olmuşsun ha? Dur kızım, giyin, oyun bitti, marş! Kız tilsiz jo. İla bağında indi mehabbe. İşte ya. Şu okşaşmay kaldı. Мындай окуя Кыргыздын гана үй бүлөсүндө болот. Саламатсыз бе? Балам, тişini жуу. Неге? Стоматологқа барамыз. Урматтуу туугандар, элестетип көрөбүз. Кадыр Жарматов Кыргыз Республикасынын президенти болуп калса кандай болот? Урматтуу Кадыр Жарматов Бердибекович, 25 ноябрь сиздин Италиянын президенти менен жолугушуңуз бар. Жоқ, 25 менің оқатта тойым бар. Элестет көрөбүз туугандар, бүгүнкү оюнду биз утпай калсак, оюндан кийин ушундай жагдай болот. Сунар десе! Ош, жаштыктын жары, Ош, жаттықтың жары, ош, драмлардың ойлап кеттір. Елдер қайда қоңшы? Öldür. Birge. Жоға сәді. Анау кім? Sultan. Çay mı? Sultan! Çay. Sultan! Çay. Sultan! Çay. Söyle. Gülnaz'a girip çıkmaylı mı? Kafeye.
Кафеге дал. Ош Бишкекте жоқ. Жалабат жоқ. Бишкекте жоқ. Мейли таз болсо да, ақшасы аз болсо да, икрамға эле тийип албайсызбы? Ақшасы дагы жоқ, часы дагы жоқ. Элдер. Жигиттер. Гүлназия катылган таланттары бар. Ошону дайша кадыр. Эл алдын алып чыкпаң. Гүлназия кечигип келбей арчем да. Дүканларыңызды майыл айтпайм. Элдер. Бекер раз көрөбүз. Раз. Айше. Кадыр. Кадыр. Кадыр биякта. Кадыр бияққа өтіп алшы. Кадыр. Түмбү. Кадыр түнбі. Кадыр түм. Жигит. Жоңойчу кадыр түмбү. Жигиттер, Динка эжем отурат. Бул западныйды титиреткен. Динка жем өтіп кеткен, западный титреп кеткен. Ете. Ала ким? Умар Кыргыз. Умарды бирөө өзбек деп атабы десең. Тамаша экен. Урматтуу туугандар, биз мына Бишкек шаар деп чакырдыңыз беке? Биз негизи мына Оштун эле өзүңүздөрдүн эле уулдарыңыздар болобуз. Мен мисал үчүн Алайдан болом. Мен Локаттан болом. Мен Караколжадан болом. Кетсе өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга эле кетет. Лидер командасы чоң рахмат, көңүлдүү жигиттердин 2023 жылкы чемпиондору. Кеттик.